Mladi gosti zavičajnog druženja u kulturno-umetničkom delu večeri, etnogrupa Sveti Dimitrije, pesmom su podsjetili na bogatstvo folklora Nevesinja i Hercegovine. Etnogrupa Sveti velikomučenik Dimitrije nastala je nekad 2000. godina pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju po inicijativi tadašnjeg sveštenstva. Okupila se jedna manja grupa djevojaka i momaka koji su željeli da se bave tradicijom i da pjevaju izvorne hercegovačke pjesme. U tom periodu ja sam bila također član grupe kao mlada srednjoškolka i zajedno sa članicama, odnosno članovima naše grupe, uradili smo i jedan audio i CD 2004. godine pod nazivom Koliko snage humska zemlja ima. Etnogrupa postoji i danas, naravno članovi su se tokom ovih godina više puta mijenjali, dolazi do smjene generacija, jedni odlaze, drugi dolaze, a sadašnja postava je od 2017. na ovamo. Osnovna muzička škola Sveti Roman Melod osnovana je odlukom Vlade Republike Srpske 2005. godine. Od tada do danas, naravno, broj učenika u našoj školi je rastao. 2007. godine osnovali smo i područno odjeljenje u Gacku, a od naredne školske godine nadamo se da ćemo oformiti odjeljenje i u još jednoj opštini Hercegovačkoj, to je Bileća. Trenutni broj učenika je 200, kreće se u suštini od svake toku školske godine od 220 do 240 učenika i zastupljeni su 7 odsjeka, odnosno 7 instrumenata u našoj školi.